Terbalik. Terbalik. Passt so. Semua pernak-pernik Christmasnya udah diberesin. Tuh yang di atas TV udah nggak ada. Di situ juga udah nggak ada. Pohonnya juga udah nggak ada. Semua udah diberesin. Ayo angkat sama-sama. Sekarang kita mau bikin si meja komputer itu. Bisa sini. Terus diangkat. Kamera. Nggak punya. Hah? Di sini loh ada gunting, di sini ada. Ini ada buah. Ini loh. Ini oh. Bu ada ini loh. Omdrehen. Salah kan? Nah. Ayolah, berat kali nih. Gitu. Warte mal. Da müssen wir mal laufen. Nggak bisa. Ini loh. Du musst die Seite liegen, ne? Du musst die Seite liegen. Begini loh biar cepat. Oh. Ih. Jangan pakai pisau lah, serem kali. Ih. Ih. Brutal. Oh. Ini loh. Yes. Ja, du kannst mal hin. Ini loh, ini tulisannya. Ini. 1, 2. Kebayang geng, kalau pindahan semuanya baru. Lemari baru, apa baru, wah gila ngebangun yang beginian. Jadi di sini tuh ada jasa diantar. Kita minta dianterin tuh mebel-mebelnya sama dibangunin kayak gitu. Memang sih bayar ekstra ya dan nggak sedikit gitu loh. Tapi kalau pindahan banyak mebel yang dibeli ya mau nggak mau ya kan. Gimana? Ini panjangnya berarti ini atas Ja, kayaknya. das ist das Zusammenbau. Das ist oben, gell? Mhm. Nehme ich mal an. Wo ist oben, ne? Ja, gesagt. Oke, jadi pertama-tama kita harus bikin si apanya? Raknya itu loh. Terus rak dibangun ini ya. Unterstützung oder nicht? Ngeliatnya langsung pusing gitu, gengs. Ne, das kann ich wieder planen, das ist Katastrophe. Iya. Aku butuh 2 kali 750. 4 yang 830. Tuh, Mama bikin lacinya udah mau jadi. Tapi lihat si abang. Capek deh, say. Kayak Fiati. Ja. Ya nggak sih? Dasar pria. Pria.
Oke, ini tinggal kita baut. Ini tinggal kita bor. Kita bor. Ini tinggal kita baut. What? Ini nggak ada lubangnya? Seriusan? What? Masa sih bisa? Biden. Gimana ceritanya nih, gengs? Biji mana? Bagaimana ya? Sayang, ich muss das saugen, aber Biden. Gimana sih? Wo hast du denn? Ja, 4 Stück oder wie? Na, 10. Stimmen Sie auf Decken stehen ungefähr 10 hast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Nggak bisa bagaimana sih? Ya, apa sih? Das sih. Nggak jelas. Nggak jelas. Alah. Alah. Perjuangan banget ini. Oh, ini udah tembus. Nggak tembus. Puji Tuhan. Oke. Harus 10 kali ngebor begini dong, gengs. Udah jadi. Tinggal kita bikin ininya. Tarikannya gitu. Abang gimana, Bang? Si Abang juga sudah lumayan berkembang. Tada, udah jadi. Das verkehrt, oder? Sicher verkehrt. Lu yang barbar. Tapi ini kok jelek? Da fehlt ja noch was. Astaga. Hier. Capek deh. Black and white. Tim white, tim black. Bisa? Nggak bisa ya? Kapok. Oh, was kapok. Mein Gott! Schenkt ihr nicht. Muss ja so sein. Hab ich so reingetan. So vorne. Kann man alles raus tun. So knuppert erst. Ya. Ntar lagi kelar. Ayo. Apa, bos? Gayanya kayak mandor. Mandorin Dini tuh. Finally.
Ja. Apa sih? Kan lu. Let's touch yang ini. Anjing. Pas. Oke, sekarang kita tinggal bor ke baut. Baut yang terakhir. Baut P. Måste frysa upp så här. Gud. Bisa. Yeay. Berfungsi. Så. Ja, exakt så. Ya udahlah. Dua lagi dari yang itu ya. Ya itu nanti aja kali. Enak. Enak mulu. Kasih. Kasih ini. Terbalik. Terbalik. Pas tuh. Masa yang jeleknya ini loh. Jelek ini loh. Ih, dasar. Gak bisa dikasih tahu. Mau kasih tahu. Bisa dikasih tahu. Nah, gitu dong. Tuh baru cakep. Udah, ayo kita geser. Sudah. Sind die hinteren und dazu vorne rein. Vorne braucht man nicht. Ayo, geser. Yeay. Uhuy. Nah, aku nggak mau gitu, nah. Andas. Anders. Ya, andan. Anders. Yes, gini. Terus kursinya mana kursinya? Aku maunya gitu. Minggir dulu. Gitu kan. Yeah. Jadi begini. Tampilannya begini. Sekarang kita ambil si laptop. Kita taruh laptop di sini. Tuh. Hihi. Jadi ada meja kerja gitu deh. Alah, gaya banget meja kerja. Asik. Makasih sayang. Ja, das kann man dann wieder nach vorne. Makasih. Sama-sama. Sama-sama. Same. Was war das für noch? Ich mach wieder Lektur. Apa sih? Mit mana? Hier. Minggir katanya. Dari tadi dia sibuk dengan kabel sih. Dibilang untuk apa? Di meja nanti, di meja mama apalagi yang butuh ya. Foto-foto kiddos. Oh iya, aku belum kasih lihat kalian ya foto kiddos sekolah. Ini nanti mau mama bingkaikan. Mama bingkai. Kayak kesini lucu banget ini. Tebak ini siapa yang pertama? Ya, si Louis. Si Memble lucu banget ya. Pokoknya dari semua fotonya dia bengong aja terus toh. Si ganteng. Terus ada si kakak Zoe. Kakak Zoe. Ini foto syuting di sekolah sewaktu musim gugur kemarin. Cantik. Jadi ini akan mama taruh di meja gawe. Terus
Dan ini mereka berdua lucu banget, gengs. Ini kayak anak kembar gitu ya, tingginya sama si mungil mama inilah si Zoe, lihat. So cute. Karena di situ kan sudah ada juga foto. Tuh. Ini contohnya foto kakak Sam dan Zoe. Yang ini nih. Itu juga di sekolah barengan. Lihat. Jadi kayak gini deh, meja kerjanya mama di pojokan. Laptopnya dari sini, dan ini foto kakak Sam, foto sekolah. Ini fotonya si Zoe sama si Louis tadi. Kayaknya besok-besok situ bakal di pojokan ini bakal ada tanaman yang hijau-hijau. Untuk sementara mama taruh box Christmas aja. Dan ini foto sekolah kakak Sam dengan kalender gitu. Terus ini foto siblings. Ini stiker gitu, gengs. Jadi bisa ditempel-tempel, tempel di dompet, tempel di mana-mana lah pokoknya. Sayang, kamu tuh makan cus. Sayang dia cus. Sayang sini bilang cus dulu, cus. Duduk. Yeah. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. See you next time. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.